Mga panahon na pinagkamiyawri ko, kung ako kito pinungongora na kung panahon kiribes, hori kinara kongora titamni rinanon titani nga. Ayo hari pun kanuan na nakausos di BPA Drama Group, nakainis me hasto narakarak hari tangira ribuaka, hari pun rongorongon miyam titinay ni anitinis, hari pun tiri kitimen na mairoiua na karo. Detairi kiya yo kukurain doni ko ngaya di metanimones timion tatiru, nikataya nikatamni ko rinanon nongoram nakausos ayo. Imainin kanni ay kakatautan na tukiran tuwi karena yung mga kukurin na pinakakaitaw on the bakara karante sa kapuam tamni rinanun titaningan tayrikiyay the Marine Division hari ipon rangin kura-kura tatapi yangan ibukin ni mewrim itari kanna mewrikani Kiribati may makin na korore ni kota kinatyonon raina rawak apanata kaurin tabi way mantena kon nakawa imain tena kon nakawa akakowa pate posin gitewa etau bugin temananga insinna makuri roi paine makuri bugin tensin au spare parts aria ina pen ngotaki kakowa pa roi kanuan tepong detayer kon akawa yai taraya pa etau mai sin tepa ibugin temananga teran ni moi eria inu wotakin taina kon tain tiakawa paine ka meu safety equipment ay kaponga na wotakia de posin nakawa naron te emergency position indicating radio beacon iti hipep kiti personal locator beacon kiti PLP the global positioning system kiti GPS te pain data ki at a very high frequency kiti VHF portable the life jackets the doors or the end flare imain teman nga ikakawag pa inata giluwi kain mim am tabon nakawa na am tay ari konoki ay ayo lang inipupugin ako yatan kakay ngkana koreken takanga ngkana yay pitakin tuwata ng tiroy na konte buwa kay inanon tayo tiyakawa ay roi rin kito kitikakin na konte epe ditay yawa yakwa uring pa mo ni paya mo meurim tayo nako ibugin kahangay tari ay kay namba darapon na ika Korea hindi takimangaya wabi mewa kayra isuwa communication numbers marine card isuwa ni mewa tuwana wowa ni mewa tuwana wowa au tuwana ke ni mewa free call the Kiribati police isuwa wake wowa tuwana wanu isuwa au tuwana ruwa wowa free call kamda pa mente marine division sa unit MICTD kurara pa te Marine nam rongorong emon te medena na kuya tanong oran te tairi kiyay au kantani nga pa auringi di kipay ka kwastan ka auringi ay okay sa tawrain kanne ni ko akatutan na tukiran tuwi karena tukiran tuwi karena au hapon ni penin rota kin tenano kawa giroro ni Denise nkiya kita niya roro yari nakikantaraiya au men na konira sos merorona ake David menaimina ndetaya yo hasta nang mga datang kanya rakaraki pa tira arimina ni Denise ya bonde ki pa buka ya kain ya keng sos me akia swai men sisa ya pain deire awari hapon rang ni pene ngari to kora kai ngai ya roko aya pa ako ya nako kanwan te ngai nani oni yeri Denise yo akira mo yang anai pandra ya pe memuana emonte kukurei hapon rang ni mimi na pe aya nakaro ke miawa me kikira ngai bunti ai ne rang ni no maro yang kwa nakina nako men meme tan rawawata opun si interupeni meta aya sito kinape anakanganga titina ini ayo ntieru are kanga ya mangarang indio ari kukureina ya uri kan jauh se kamtaran nang tento kamu ran de pantay okay ngai mangarang bo waro man ni Denise maurena ako ra pasirang merung awara dere o pena wara inang nauroi itikiroi bangaya bonsuai mangona rasa imensai kapo be bonangina upaya kamensaro ya Padirama punta ben yang ya. Kaya kaya ako boy na nagugan ni Yanti. Ya punta ako gugan na Yanti. O padirang ko ori yung mga bisa mo ang kayo mente tamen na ko na repon na yakura kinabere. Ang kaya mga gravy na mo irukon te beura. Utan na mangkoan kayo kinamakuri. Awan kuri ko mo an na ko na iko. O nga ni kameriki ko baya po ni Mike. Kaya lang kanina de gravy ni ka. Mga mo ni Benno. Iyo yang mga ay basta nakaisakan din na ron na ro ka resin. Esa naman ka iya ro ka reta kabis. Siya tao pa rin ka maapin na tara yang.
Mewa, kanga ya mangarang nakaroon na si man ng tapongay. Kanga yay kukuray na ba to ya puntok ya nakanganga ke? Kaya ito pa doon na si Ren marurokin na kuringa. Pai bukin ko dira nakanganga ri. Kanga yang ya pas ponde ni kaong ya nakaro. Rongorongon de pa ya ri ya sandik. Mina na mga ngomenti tira doon na kemeto mairoiua antay ya anang kan na mga pun takanga doon na iroiua nakaro bata kung kan ba to sakit tabiakin na. Mangge kanga irom. Pebon le sani. Me yakang kan na ron tekin na. Kuataya. Ipon me ngai mane wari papetara. Pare pon rokon dita yari ni kira nasino ako uringa na teka. Are sina pon rang tararwaro ay nasina. Ngai pon rang me ako me. Toy roi pasapon de ita kina koya. Ni ko sa bari mia. Ana rangun de kin kana ngo mentapo tapiowa. Ki ka ngai ron. Ngayon ko rita ki mga ya. Taon nga pong kita nga yan eh kukubunta ko. Ano ka sa royam ko ka ba yapun ko na ba tipek. Ika ba niyo ba kain to ya yan ako sinabi pa to yapun tawroy na ba kanon nam katairik. O ngayon ko me anyang wasana. Yo ngan to me uri kinanon na umani ko ke yo ari ken na raba karang me ngongo ay kai. Ngaya me periko. Paisa mia ka mavivete ba yapon ma yaw ko ka. Yan ako kanuan dia ngai nani ang kia tairi ki pa ay muin wanua o ya ka mewa na tarepon ni tenis ang kia ta pen tara iken dinano irongorong wa kiaro kon na tarepon o ya nura te wana meiro nei to ka o ya ka ukia menware kia tenis tere eri ki rom tere ta hade ya kwasan koroya na koira ngai ro rom ki ngai na spun gu bena ko rom wa pen nurwak na nora na mwa ka ko koroi imain rokom o spun pen na kirawe bukin ka kaya kim o kana ta kina pa ko wara Songoro na manci bokorak o serang tangiria ni kandetak meangkwe pas kana taya bokowar. Honda ngai na yon kisinori konte metante metarua o sibunu wini meriku menara konari. Me ibun ka kuperang ke kwasia ngana be bukin na som o menna ko nirana ko sos. Tariu te yo ka shea mengai kanaro na paye te pure sasan koroya na koim. O yerang kai kwadine iya na be kain te kaya ngari parara mai kapo. Ai mai sira o meto ibun te kaya na bere ya korine ya bokona ngiri ya. Tayo ka mespam ka nga mengai pa itawroy ng ora mayroom o ni bubogin ka na ikona. Ko taribuni ay kito wana ko kaya ka na perong ayong ka na eri kayroom. Yani ito ang kami. Kaya lang yung Sibuy baka nakatati pa yayasan koroya na konti sos. Kung kay baka tanan na wax ay koroya. Iriya sos me pa ikatiria na koya pa akairwa. O yes tipe yayasan koroya bukiutin sos. Nakakatirong ay kay kinag. Iri kaya bawangan na tayo pa abundin na may kinayakanga may kakairwa. Shwa tayo. Sibuy yung mga rang dabakaw ni bakam nakataypay niyin ito kaya Hapon ka nga ni pisiyan sinanon di tayo yarang maririg. Sibuan na mo yarang tabi-tabi rong nokis. Shhh, yarang yapon nang nanupwa ka. Kanga yarang taran nakatatiray na kong nokis ang kayapon na ginapi o kiray min kawaraki uraw na. O may kante pong ngay. O to ay tira na iyang kong kaya noray metin sos. Nokis yarang misin yung wes rorom ki. Yarang nga tawroy pa nariki pa rom. Yarang ko ako na norit ka nga ngayo. Na-leave a message yung kaya na kong nokis na Facebook. O to ay ya bibi diri game kota na no na ko nen nang kay tararoy yan ang kabarapura ang kaya ki puroy na no me anakanta ni nga o to wana riki para no we ya ponso ko mai ron sus ya tauti ya mo pa ya kari ka te ya kwa no puni kara sa kasuka te pong ya kanawana Minis aki asasin tarbon Niki ay buta kakarak te waro nam kakarak iri ay suwa ki de yam kanero ko te simi bukinti te pure tata ni kurama. Ay mga sasim taripon. Watay ko. Namaya na yan yon te tayo puran. Ya, abubura na tetew. Ani bis. Maray miyaw riyan na. Waro ka na napiyaw metaro ande. Ang kanakosin ako. Ang siringa utaw rande. Please, ke? Yerat bris. Nege. Imanya nang pun karo kwampong. Ano sinako. Ano suba taraya. Sinako sumakarin kororon. Naro kan ngapong. Naya, apong ke. Siya nang kora-kora kami miyaw riyan na ni piano. Siya kan bete ni ngari ro na. Is. Yan ang ano mo na messenger ba nang data kimerokis. May tirang kaya nang tiyakin na. Imuin tabi wa de ministri niyang ya wakin ang kanya koren na narongorong na kon nokes. Miyaw rin nokis. Kuwara.
Aku kantan nga mo kupon nang merurong na yarum tayo na ako kupon nang merurong na. Sama nga mo tiya ka ni peka asan di kinta nga ini asan na. Pasakay merurwakin na rin mi intawroy mi. Swangay pa tirata kahit wa akan pun na tayo. Akan masan karoy na kung jaman tayo pun na kya na puri. Mete pa ito ko na ikan kos na ko ay pun kainis mete pa yati metuan tapi tapi na yay. Ni kainis mera reita kya ko pun na tayo. Ya kita ngirian kanupuri na ko menda pupusti ko poko na kina pusti ko nararita kya friends ngaira. Na pusti ko pasi nakavenin ako amo kaya kan teitirari. Pasan swangay pukin nam kan teita. Ari ko kan karikay pa isagi rorom me punrom. Puniya ko nga pa sway lang tawroy na nung kandi ki parom. Yung nang kaya buntan niya hindi ki parorom. O narani ko nebe patomane u kya usung ki. Taraya. Kota yokan usmaya ubusi ayo na ko. Puni merina ngay miyang ko. Pasakasuka mararita kinaro na ari pun may main. Yung mga pun kari-karita kyung miyang ko detaya yang aroy kanari na wag mo ka nga ay kaspariki. Aki kupon na tayo meron makikay. Ni best po wan jame tayo kya na pure. Tigiro ay ang mga kinikapen. Yan ako na rongorongo ni Tenisa yun ako nukis. Hindi tayo ay po ni vini to wari nukis na kya na yung yon na nakiya ni mo yung ana. Kiyas titang ina na taripun ni Costa pa yay tirongorongo ya po erok. Ternyata message erok ayo. Eik, kaya na rongorongo ni Tenis. Siarang kuring kaya sepakat ko na nun jay na iyo pa enarita ki. Ay puntirama rongorongo ay. Ya kau tirongorongo ari to wai nukis so amen wari kya. Ya pun sibita kina pe kukuray na ari na konti na nukawak. Nki ay pun tirongorongo to wana kanuan tirongorongo ari ro ko ari. Ntori mo yan ko anak kandita kina konti yay. Pangaya niya aki mo atawroy na nun ni yere Tenis ni pustumaya. Yero ko tinanong paindang iro na. Kiyo nang kaya pun na tayo roy. Paya ko awana ka na mekin. Ari to ya pun sandita kina Tenis metin sos. Ya pun rang ini kawan na nun to wai. Payarangin rota kinti na nukawak. Ay pun kawaran na no ayo. Yarang kaya pun kaunti ka na no menanon ni Tenis. Kapan na tayo payakin mo busmay ko ni Iri o ayara kay ko nang imano no. Onti me to ang tangiria. Oh. Kaya pun nangya sa yarang kamera kita tangira rin pun. Muan nam tangira may nanom. Yaki busmaya na no ni Tenis o yatay ya. Me why? Yara ira na no busmaya ayo. Ay kawarang ay. Ito. Men napunso ko may tangira rin. Aki ako na nataya ni karuko de tayo rin. E napunti kaya ikura na. Patra. Ay kawarang ay Jesua. Yaro ko ba yang anay takabibitiaki. Ikawan na noong tangirat yain ayak tangiray na yaron na utangiran ako na. Punumuan ti metuatua busmayan na napupusi ni Tenis siraw nokis. May kamanya ni kasikwa. Kanakangangan singay na keri kiti men na ay yataya. Tawroin kan di mga nura kanuan ti pongari mo ina. Hindi rey. Mina, yang TV dia sendok. Tenis gosan nuran gos. Atway gos. David, na rin ito na biya kabakas na napianan ako sinano kung ti pongay. Tenis sari ay income sa katarong na tobo niyo ni kaway na. Hakan to ko nari yante ya sendok mairoiua. Yasan nura ni patari ni gos. Iyong kan ni, napataro me to yon kawaya. Habi ni nubuk yan tirangkay. Yan te kakain niya. Wala buka biron tari mari mo no. Hero ko ramisin ni karo ayay ke. Kampi ni katong bayang pen puro no na trakanta ni nga. Pare hero ko rapako. Wala mo ke. Yana yana pe na wikure. Aya pon ro ko na. Ibukin ako pun ni wana. Meuri nga rita po kita bakantangira. Nta kapian yan tay ke. Kaya ka na pe momom nga nakukunaki mo ina. Titangira patyan unan nans. Titangira me tapay tuwa. Angke, punina pa feeling kangay po tayo kay. Si tapo ya puntawan ni Ron Tenis. Ataran ya mon nan ko bukin te pere yam tete ni brapis. Kangay ya mon nan tangira jay ni. Ay kita po nangin nano. Si taw ma toya mayro rorona aki. Ay punoran. Tay kans, sakyo ko na uro te puro roy ki. Diga kinape momom man. Angke ya pun kay kami to roy no ko mimina. Ito ay ni kuna pa na pa tapon te tangira te biay kita po si kanuan te yang. Hayro ko no kes. Tenis serang kapedetay. Tara mo kes. Si tabo ka nga irang bitan eh. Inaki bita ki wari kari menawaki ron Tenis ngi sibukin na to yan apang kuana no. Hari sipun na to ngoy ako sinabi. Yero kom Tenis. To. Kwa kan nga kinabi ako berira ki. Jay mo panan ko bismayan no kami. Nang waki nang kayo ko kami ta kun na kontendo kes. Hey Tenis, koro ko. Good morning mo. Hika mga kamendro ko ki.
Ibedu tana pasirang kanga. Sben usin gororo naro kan ki ngamani ngapong. Ena hin gaira sa iri ya naro ki sabon suku mera po. Ito ko para tayo kasaya ra assignment sa kaya natin ni ngapong. Kuraro ba asa kamera kaya tuway kay. Ngaya yarang relax David. Ni ka baka suna ng demere pari yake tapin na na. Puntiyan nila nukwa uwang ko. Akita kanga kahawa kinki ya say main tayo ki. O asan ro maroro wa ki. Kupunstiyon na pen narania pororong imine ayo awan ako. Shh. Kaya kurege pa ko narania pororong. Kasi ko royo ko kuwaira ina pen kay pa imo po ko na buko yi. Ko po ito wana ko na koroy. Sa bandang rom. Tiram pa ya ko nakasa. Sa koroy na pe kay. Yagi tangira koroy kay. Sana ko sa library. Paya kasa na pe yi. Yagi lang ni kukurin taray mata ya kamaru. O nga ya. Sana ko kana ko tauro. Sana ko pa yung pantatao. Ya, Rimina. To, baka nori ko makipa. Sa'yo naman kasana pa ito, why? Pisagi ko bering kami. Kamdang kakadjakay ki. Ang kaya nga yawan pa yakoroy o pa kay. Ya tawa pipa ini ye tenis iron sos awarang ini mai sata ina ini kya pundang ini meta ni pepe iya na kain kya malanga oni ye tenis ayaruna ya tahari rangana ni malanga na kya ta tarona na ya kona roron tenis awa puni tara meta ni toka metin nokes Tira roy de beya koroy ni tenis. Iritag na ko inang kita idik. Oya kiro kontakan ka po message. Yara mo jay na yung kayarang kep. Shh, asa nang iran ang kanaipon na ni Aruro Irona. Sita po ya kita iya ngay rai kay. Sa po ni pena nagkakawa ki po ni Rora. O ni po kinapay po ni Rora. Nagkikuna nuruan na nun teman. Yari ato ka. At ako po katawara mo ayo. Idon na itinis. Yara. Yarang nanokawag ngay. Iswera bakang busumaya jahan kati ya kana ayo. Ibun karikia tatangiraki na irorang kemuan join na rakrupa ayo. Ongkaya yaro na yari pa iti sauruan anora. Me yara mo angkay tau pe mesos. Tau bukin na sirang di pesos. Ngayarang kamera kiri kinanora yay. Wataya. Ngay ka ngay ka biyaron naan. Sa kasukuha mo naroon naman. Jarang ke sa gimaman nga teka na. Ito inapon naman nga pun kaya ta anak ko si muina na koira. Ita buwag iti didipay. Sa punta nga ako kina. Nga neure mata na nura ta ka nga ay asa ni Karoy. Punan ni. Yaro ko nawa. Hey, ikais po man itinis o susin tau pe imay na irin ako. Tira yarik. Ay roro. Ako nang iran na nawa. Lero epi. Ano ba naman iba sinang pero nga kaway na Karowara project kay. Shhh. Ay punta kami imigay, Erik. Ay nga inapaya to may Erik nagikay. Punta man tuwan. Are ka nga atang nanoray rona. O ngaya. Ayaron na yawari dari kini kamera kira. Yori nawa. Sa kasukuha mo naroon naman. Kanga yeyo kanta nga pa yay rikirikin tepe ekoroya maunin niritay masosari. Sita po, yay tapay yaya kinangutaro yay na itenis. Kanga sita po tayo na ngay nasipura na kong sos. Sabura na pendira. Ete bebun kakariyong sos. Ano tepe sa tayo. Manitenis, taran na yaki ata takaraki may mo na. Ni karuka to kina. Yay jag yotaro irona. May yataya ba ete mo ang kay na naitira sos. Ay nautara-tara. Ay asa sos hindi itagi matinis. O taran ay iron ang kay. Tiaka kiniroro ari aki aroy na nun. Pato si takamera kina nun ako ira. Masinang iran aki. Ito mo tayo ka na. Sa pero nga roy yaruran kawarya. Amen ka para ipahin ka pena na ko ina pa. Ito ko ba. Ipunta tan ngay rin bakin nara ka para. Hapon ni memeroro nakakarikiyang o friends ay kay ibukin roroya ari na itinis o inanon ka nito library kita tapan tangopok o apon mga kinapan nakakarakisos men itinis. Tenis, ko tayo yapon dang kukureng kay kumain ako dari kira. Tenis. Kanay katete ko roy atira na ipay takakap. Ko sa natan mo tuwan. Atira. Ika bintangira chain. Man kanay tangira chain it. Apon tag na no upay tangira. Ayaro ko na pa utangira tawanin. Si tangira ita yakin na ay. Hasta po ang kaya ayaro ko irong. Ang kaya ayaro men ko.
Ang kidira ko na begin na. Itangiria pa pun rong na bang kui. Are na non, ya pun ta tangiria na bang kanya pa. Kuna ki bubo me metau. Ko kona na bokai na kwangang ai. Ya pun nang gugure. Ya pun tangira iro ang kahit so sa. Yiti pa ko takin na tiris. Ya yang game pun kangai. Are you serious? Ngai yak tangira na po na Amerika ngai tete na ronan. Kalau ko punta ko mena no mo aswangai roi. Yak Amerika ngai ai pun taw roi kai mena no. Sen ka po urong-rong ayo ni ang roi me na no. Imanya ko kaya ka. Pawacha wan te ka re kwanganai. Ay pun stampan na. Taraya sos. Inang kukurin busmayam dong wan. O tayo ka nagigigibay pa yakawa ngai mena no. Okay, yes kiroi. Ang kan ya busigo me tay kakaunoy pa yak tangira. Takakaron na tangira ke. Haketa ka nga. Kami midya aking tangira ni Roman. Ngayarang tamero. Yang kanya tamone pa yan nabusigo pa kuna koroya. Ibusigo pa kuna busmaya. Pare kosa ni gukuri na bubusi na ko imke. Ya kitangiria ni mga nori ko na nokes. Pare kosa ko tongai pa yasan kawari ko nokes. Ngaya kesak. Iya ngayan yasan kawaray. Ang kanya ya kitangiria ni mga nori ko ni kakara ki manokes. Pokonaki mga kameme in kanya nan. Yasan tongo ayaw tangira. Yapon tawanin. Ayak tangira si pasipa metemen. Nakaipon siya friend gate no kes pagyak tarayan na ronan. May yasan nung may wim kawari ko. Nga ko tarayan na ronan. Manokes epon na kunan taray ko nakakin na miyang wan. Kasami yang na pangkay pa ko nga. Kang kina meto ani ro pa ipon tatangirian ka pene paroro na be. Ang koy wago ni meginay. Ayes kiroy. Kuno kriyan kayang pura kagay tepong ngay. Ang kanya na busi ko kunaga mga rogo kira. Kende ita ki mga ira. May may na iyo. Shh. Kuna mura na nung mempo kewe. Ke? Oh my yataw. Yataw. Ya kariya mi bayrin ka pene bukin na paitangiri ko. Me promise me tayo. Promise me one thing. Ngay hatira. Make sure papunsingay na nung mawakirik. Neko, nasongo. Punsing kwe inano wawakerik. Kiri kita pa ako tangiri. Kya. Nang kabine mo na suyo nangampat. Hangaya tanoy. Hatira tao ko. Tiyan ngayo, etawroy naman ay kung tayo na ko. Nga mo ang project sa naman maguriona. Sa taratarayan, giba yung nga niyas na may mind break. Herori, yakayangan ko, pakokoroyan na mouse ng tayo. Pakotaya, kangaya gimuha rin ng kaiti. Karawan na upay. Gugurayin koroya, bukiw tayo. Ngayon, kaya sige roya. Yakaroya. May mga pong discuss mo yung koy nga pong pakwa nga nota roya. Hindi pa yung katabi mo. Koroya ki. Ay dara para rawo. Okay. Okay, ngaya yasit sing kaning kiyan. Basta mo kumana ko ning mina pa yakawa. Ngaya sige roy. Banda na ko mo, dito ko may yarumi. May uri nga tepere yasan tuang ko ke? O ngaya sa pong the classroom. Awayan dos na ko ni Denise metensos. O inanon kawayan dos na ko ani kia akamen ako ikawaya. O ya kay supo ni Denise menito ka. Ari po niyo na pa kaway na ni kaya ayo abis tanday. Ya, Denise ko po meya. O men the library isa po magi. Ya, yun nagbumuang ng kaya ka Denise. Ni, huwag mo kan si Dave na si Swang ko. Denise, uri nga upo ka rin na na-fall mina. Ngaya yana ya. Ya nga, tira raya ko raya jay na ari. Yaras da boy meka sos. Ya, ibon kaya pura na ba dyan wa ko raya jay ni ay. Udin na tabara kaya ari. Se, yabon nang ay ganday rin. Yarin na kondo manday ni Denise so yarangin ro ko mekakin so siro na ngiya katete ya na ito ka. May mga ponsisira kinano na pati pa ya karo ya yu ipunis kia kairo. Yata ya pa ya kairo me anatangira ipukin sos ngaya ipitanu na kondepere etangiria sos. Ya kawara na pero ro wari. Ya bon nang ni pepegi. Ay jira ngaya ro nang karoya. Seboya pun wata irikin kararo hay mero ro wa kiki. Tiraya pun tahu yang kia kami kawarin ke para bukin na yari sos. Untuk kina ayawa ki bega. Ayari bega kai sosin kai spon yang ayah.
O so si haki nebe konan kaspena ko. Papun ngaya ya kameno wain ke kuri ni kamaruak. Ya. Haya bunda konan data ande wanda nena yai. Kanna me urikani Kiribati mai makin na korore ni kota kina tionon daina rawaki apana pa. Kaurin tabe wai mante na kon nakawa. Imainte na kon nakawa akakowa pate posin gitewa etau bugin temananga. Insin na makuri roi paine makuri bugin tensin au spare parts aria ina pen ngotaki. Kakowa pa roi kanuan tepong detayer konakawa yai. Taraya pa etau mai sin tepa ibugin temananga. Teran ni moi eria inu wotakin taina kon tain tiakawa. Paine ka meu safety equipment ay kaponga na wotakia de posin nakawa. Naron te emergency position indicating radio beacon kete hipep kete personal locator beacon kete PLP the global positioning system kete GPS. Te paine data ki at the very high frequency kete VHF portable the life jackets the doors or the hand flare. Imainte mananga ekakawag pa enatagi luya kain mim am tabon nakawa. Na am tay are konoki yai. Ayo lang inipupugin ako yatan kakay ngkana koreken takanana. Ngkana yai pitakin tuwata ng tiroy na konte buwa kay inanon tayo tiyakawa. Ay roi hirik ito kitikakin na konte epe. Ditay yawa ako. Uring nga pa mo ni pa mo ame urim tayo na ko ibugin kakangay tari. Ay kay nampa darapon na ika Korea hindi takinangaya. Wabi mewa kay na isuwa communication numbers. Marinekat isuwa ni mewa tuwana. Wowa nowa ni mewa tawana wowa au tawana ke ni mewa e free ko. The Kiribati police isuwa au ake wowa nowa tawana wanwa isuwa au tawana ruwaiwa wowa e free ko. Kamda pa mente marine division isa unit MICTTD. Wara rawa ko ngora kaya ria mga po na peratai iya kituto kitena nun kandong ngora ki merebunia itai ni pain kapen ay ngayari sa kato kamoy kaya rakaraki ay tangira ay ribuaka Makoro noa uringa pa ipon na kipepen ay titay ibukin mga rita kina yapon na nga takakaitaw na konde Marine Division men the Ministry of Information, Communication, Transport and Tourism Development ibukin boto ka nung oram titay rikiyay na kon narako ngora ay titam na iri nanun titani nga o yapon kaitaw kurikin ko ya ko ngora narako ngora yun titay rikiyay. Akia sandi ki pakain te karaki ari ki panitenis pon neiruta mena tenemta ari ki panokes pon tarmoni bitaki ari ki pastos pon taungi ataki ari ki panawa pon tapokai koreawa ari ki panitoka pon ki ataratairas ari ki pamina pon erita pitateveya ari ki pa aisna ni tenis sare nei miawa pon nei pakowa kopiawa ari ki pa aitamen ni tenis sare kikira pon piko pinke awari ki pani penno pon nei meurinteis rerenis awai nga yeti metanmonis Simeon tatiru ari sande ki pati sa peronga ati sa kaira ongoram te tairi kayo uringa pam tam ni rinanon te taninga nikarakinan te tainay ni anitenis Makoro isuwa te tangira ribuaka ene mga tauroy no kiriko na konteken te monipong te wi kare na roko kuhay taw namtay ena te kiroy ni kiran namtay di kiyay o sa pomo.